Ko kori ke hu whanga i he talamalo e whanua ka manga i talawhatapu kutope. O ku whaafatapu atu pa me he polokalamani. Talangata e deo whai ki tō mama, o ka tae whainga maari e koni ke whahoko toi. Mo polokalamu koe whatu whanua wha o ki he weekend, malo e tau mao ai he whiawhi koini.
malo nga wala hipe mi apina kadang be o ku wong le te pe tau proklama ke tik mo tol ki apina lava ke mo fanongoa ai proklama ko ia o e fefini I he fefini ko fefia ke tatai le ai ek minista polisi pe nga I business e prenga ona po paula piven pikala ke tau proklama he fefin te ma ngawe tu pe ai le I he proklama me he fefini kalau be ku ma fa nga mari o minista ki lawa ke fa hoko proklama ko ia ai tau proklama ko fat fono fo ki he weekend pimeni malo ta ma ai he fefini ya malo nga wela mi tonga na ko ilo be malo ko hoko ne hiva I tonga na ka ko fa malo at be ma o fa nga mari ke lawa ke fa kakato proklama ko ia fat fono fo ba ki na tol ko da be ka kai fono pe mo ki na tol na muy mai I he proklama mo foi se hake tonga na piven malo bisolo pe malo ma fa nga mali o ko le de bege u fanga de be nga hi to fata ko ia kai pe fo ke amanaki ka we wike go ni wike se mo kina na kwa manaki ai ma o ta taimi ke to o he weekend ko ai go lau tau te kape ko mau inga ya go ke tau fononga pe mo ki ka sa hula ke al fononga ono moni ko rahi ume ai ka ko foto ke taki mai pe nga I hiu pe ko se ma ke fa malar pata foki mai tau ke ko wakai ke hanga tua fili tai mini ko ilo fo ko weekend la weekend me o ko ia hono fa hoko ko ia ai ka quantity mga hingo I ngai fetu una ia ko fatonga pe ku kamata ai tokolahi ku o si kamata na campaign ni mo femo kin na holo ngai campaign tak ate toki foki mai ke tu nga ko fili ka ko matonga foki ko lo nai tu uta tu ta fana wa inga ko wakahi fo na fa hoko na float I he social media me matonga ko te si ho fa inga me pe ku matonga pe wa o ke na family sin no ko hafua ngai fetu una ia I tongana o ku wa ke ki palasi o ku fia ka kai ku o ku hanga ki weekend ma ki fangalo I ka kai ngai me alahi ko politika ka na ki hanga ke matonga pe fe ho wa kai ki he tau fa na ko mo te wa inga ko matonga I he tu uta ko tau ti mi ki tongana malo bisol ko foi me mo ni na ku ke o hake kana ku fatonga me go ni pa ko fi fa va pe fa ta no ke o ku ikai ko ha ku o to fa ngange ku fa pe go ke lau ko Einstein go pe ko coincidence is how God want to remain anonymous ko sio ki he mali ai hoko ko ni mantu ko tau tui mo tau whakau ka was for tu o tua hala whanonga ko whainga tangata mo vai hala ka pai whiri kehe pete nau whiri hala vai hala whanonga ai ko anga i kutui hoi ai ne mi ke university ka koeni ko mengo o ko mali ai e ko no inga ne ke fotu e hataha ka koeni fall ini coincidental ko pe ko hoko whakatupa ke hange alaine ngahi mea ko whaunga pea o tua ke pūri ke oe kai tuange imagine ka pau o si ilo ataha e foi hala whanonga me hen ke tau e wanoa ka horo that is a waste life e kai ento lao e kai ento whai e ambea ko nga ka o mai foki ai whakapuri o e amui ka tau lava
ane lava te ai nau e tangata mo ni pe la lave ko me na hanga fatonga e Koi. ko tam ko na mau na yang e tim matonga ki he cabinet chamber pana introduce pe he ka nga wa fe tu e no fai e tu toni o fonua ko ni hala mo ni ton anga ko fai e fe tu ana uno fo sio ke timi a parte che manna tu in ai ki foi taimi nai lele mai pe ko e ai MMT mono manna ko a time si pe ku mafuria o tonga invitation fedin e ko ni pa ko ne tok foki mai ne tauni o ngawe ke MMT na ku tangu tu ai ko e kau pioneer ni ina ia sikamano na ia mo o sione o poate ia pe mo o station ta malolo ta mo coach o kai o iro kau supporting staff ko coach ka ko me no fo o man meli ai he kulava ko o stio ke invisible hen ka tala no me go ni na ospe fo ke world cup pe sai leva ai fe hopo aki ngai komiti o alu ia ke o tifit leva komiti ko go na finga wa pe mo Christian Wolf kai hu mai komiti hu mai na do mo na coach fo ko mal ko wa no ta hi vai ko uhinga ni fata no ai mau inga ko ni ai ikai ke sio kita selfless ko kai ke he ni fola ko ni a Andrew Fifita kana fola ma Andrew Fifita ia e wa no ta hi va o ha o kore ke a kirista ingo na pandemia krisi wa no ta hi va lo tonga to got fare maki Peko ha me ke ne ala fai me ta fa ke pure anga. Ke lava ke maintain ko me ko na lava a fifita, Na lava ko a fifita sio ke entro fifita sio ke ai. Movete foi koa go ne MMT. Pe iko o lau noa e nau fei lau na e fai. Na hare vai tengo na ke mo ui ai sport council ai consilio ai sipoti ai kataki ko ikan tali ai pero ko me ale na fai finga ke ai alpi pe lava ke le sita ai timi fo ai ko ka ngawe ki le vai e ko nga na hu mai komiti ko ngawe ki MMT ka taivete tamaiki e ko haere wa te nauanga qualify he ko me na lava o survive foi ko team ko ai coach ka mo ka player ko ka na tamu to si o fara je pa man mele ia e anga ataki mo fo tu ai fei lau mario fei lau e fa na ko ni lau ki taivete ai foi ai me wono ta hiva o au mai ke tau tau ni na mahu mai pe ko o kabineti fai le fai tutu ne kabineti ke fetutaki ke o mai MMT ke ave ke tamai kwai nga ko pa na fa tau ko sine ke tonga na talu pe ne afe ko o tonga ini invitational o 15 ai ko foki mai ko ini ko me ne o hake fo ko ma winga ko ke
ko society o ku loko moi pa ko ke siokita una hoko hono to uro akau ilo pau he ke na whakamalu ai loko tala no an ka entro fifita o ka ke to he is no longer he timi mai mea but he did it he wano tahiwa ke whakamalu ai to wainga kona Isaia katoa mo ego te ai whakita mai ki koni nā kuno o Māori ia. Tā koe ngahi mea in koe incident ie. Tā ko incident tolo o whoki mai e tim MMT. Whoki mai tim MMT, whiunga tonu mo e tau oku whakamanatua e tau te au ni manoa koni sūtone. That is coincidental ka. Koe aho tolu tahau ka mata no celebrate ai tau te ni manoa. Koe aho ua o ku taua e matemato ngapa mo. Koe aho tolu mo aho wha a malolo. Whaka ilonga ia i pa ulahi mo ngahi mea tan po wai. Maharu ai mo ngahi mea tari nea whio whaki ai ke kawu. Peko e tiswasine na fio nau ki whanonga peo ka oe kau toke tā nau kau he u kaike kako kunofo o whakakau how coincidental hau koe mea koe ni kako ata koe ni ka po e te mou whakamoni ka atoa ata koe ni ne o mai he mate mātonga kono whakamao po opo e pou mo loyalty ai whonua Kako hae maka tuunga o kai pui ai e royalty e kakai mo e wheilaulau e kakai ke pou. Hae maka tuunga he koe mo ui e matematonga koe mo ui ne wheilaulau. O kui kai ko ha nanau timani. E ka mahu inga ki au. E kou maare ia he whaihara whanonga. Ai mahu inga koe ai selflessness kai ke te siokita e koe coach koe kau o pioneer ko hanga ko session ta malolo forever grateful the kingdom of Tonga and the people will be forever grateful ke whilaurau ko tanga mo ni ko tau tolu ko ni Kone kai peke appreciate e te whawhatongia o te whaita ki ta alu. Ka koe kau tangata ko ni neongo nai tua i horo nau tolu he whunga hakau. Kara nau ku stay connected pe, nau tari peke nau wafe o alu kai ke nau te ngawe ke MMT, nau ngawe ke Tonga 13, o npeu nau te au mai pe. Ka koe tau World Cup whoki tau whou. O whatanoa ki a season pa mo tenor tupo. Tenor tupo ko hospital ni o retire me professional rugby. Be season to si o pe e tau fo pa toki whakaukau ai. Ta ko si o ke nau wheilau nau mateaki. Ko mea koe nei nofo kata mai peheni. Ko whaamai e ai ha aho. O gai ko whahinga gratefulness mo confident pe he ki he timi ki he kau whareare. Ta aho ko grateful ai ke kau whareare pe au whalala ki he kau whareare. O hangi ko grateful gon ki he timi matemato. Kai toku marama pe e whilaula. He koe katoa ka ureka koe ni. Isaia katoa mo hai whakau reka utoi ka manu. Potential au pito nau tōria ki he wainga he ngai. Whonua muri mo i pāngala. Ka ku hoko e nau mahu inga ia. Iho nau tonga ke nau. Whai ai whilau. Kene o mai aha. Tako mea koe ni kou nofa sia positive energy. Positive energy nau this space ki he fufoi, he fu society.
koe wike ko si pe koe. Te ala tu ke kiu ke pausa. Mo hanu koe. Koe weekend ko ku nau kai ke nau te pe na to po hai ma hai pausa po. But ko mana tu e so ko fa tala no mau pe ko me ko ni no fa tala no pe me. Ai more me ki tau tol tonga. Ai whahinga mo I whi lau pe he honorable Matea ki mea he koe tala noa koe he ngai koe ia whanua pasiki e ta ia haki impeke a tonga ki honau historia every single Pacific Island ka koe taimini koe mea koe mea mai no tau whikaua ki tualu whakawhalala ke tōna 8 money koe ke hange nia koe ke tau kai ke mahalo es individual o tau lava o demonstrate manifesto mai ka koe as a nation as a people o foi mego o no fo mahu inga ai he si o ni foi hala fononga go ni mo tau uno o ke ka Koi, oku maria pito ai whatala no ke whai ki he tau timi. E ko te mahalo ku te whakafoki ai whakaukau. Pe koe veka kai ene kuna kai nau ilo na tolo i whatala no koe ni ke whai hangi koe ke taimina ki hange o ku ki se lue ai koe tu ai matematonga. Wholau atu koe na entro fifita ke tala no kai whenga ki whakahaufi ke kore ke pare mia malolo ke whakahaufi ai timi hawhai ngā whaunga. Pe koe ni tau sio pe ki ai hange koe whamatala ke au mai. Pangi tamai ki kuna ke alohake. Ke ulo e nau wainga. Ke nau wainga na tore ngai whanua lalahe koe ni mawai na seniti. Ka kuna polo pe he foi footstep ko ia. I he whakakau pe koe fie lau pe koe mamahi i moe ofa ho nau tonga he. Aku te sio koe pe koe ki tau whakaanga e piven he tau sio ki he positive energy e kakai. I he nau sio he kula ki hau peti mi ia. Tau si sio atu peta tolu ke whangi kaure ka lele e nau wa inga mo iloa e nau kalapu takitaha. E nau taimi ku nau tu uta taimi ku nau whili ke nau wa inga maatonga. Ku osi ongo i peka kai ia ku osi satisfy pe nau tolu ia peka. Tau hae o lai a mui. Ka kuna osi fia pe nau tole sio ke whainga loto fie lau pe he. O ku whai bak mōni whako whada noa ka pau e pe he. Ai whare area. Ai kautaki e whona e pureanga. E ko di mahalo te nau mau ai loto ko ia kakai i he taunga mea wha politikare ne ngō whainga taa peke. Pe whainga taa ke pe he. Ka koe tu ia mahalo matematonga mahino a pite whatala noa koku ke whai. Koe sol. Koe matematonga is already a winner in itself. Koe kuanga i kusio mo kua maapopo ke matematonga. Koe uhi pe koe whi nau o mai ake matematonga is a very noble motives, very noble. Koe kusio koe i kakai nei hanga he nea fio whaafei. Ai timi he nau lansi i palasi, Koe kusio pe koe ke fu energy behind koe nai whaafei hai ko Australia breakfast ai timi he apna whanga koe Australia. Koe kusio koe ke energy o mai he kakai. Pe mahu inga i solo mea koe ni. Moni pe ai whakarea koe tonga maunga ke loto. Loko ne hanga maari e loto e tonga. Hau he iwi lahi e langa ngāwe. Koe kusio koe. Hei ke koe tano whawhiwhia ia he taranoa mai he kakai ka au. Mai he nau whiwhia ke sio ke
fai koe fai floati o ku fia whakataha tupe mo tau polisi unau talunga tupe ka whaki neo ko nau whatongia ke puka kau nau misia ke fo positive energy o kune hanga flati fu street ko on nukalo fa fulo tokolo patau sio le vai ke potential o tau fonua me ho ke tahan nau whatonga hange gon koe kono whakailonga i koe nei whakarere ina e whai siaina ke malai kula ko whakarere ina e whai siaina na hanga unuki a ki loto provide lewa extra parking ai ka waire me ki walkway ki walk pathway he kono moni ko foi dimension whaka tourism whaka ekonomika hono transform ko malai kula ke malawa ke hao e waka meiri mandu ko taha e mea o highlight a tongani ko pureanga whakatui Pea koe ngai whakamoni o fu malai kula ngai whai toka ko ia koe pea koe whakamoni ni o tau te au ne manoa hange ko whawhatanoa ki muata patoa Pasifiki u kei hanau ke lolo pe nau historia o uhinga i koko i whapehe koko i kwaru i ngai whonoa ko ki mei i maa he asi mai ai corruption ni ko i Solomone o ko i tau fuwa mama me ko ai ko xio foi taine me ko ni ko i tau le tore anga alo fia ko ni ta mai anga na ko incidental ka tene hulu i mai aka na ko ha fainga mari anga ya fonuani ke ma he ko mengo ko ta fatano ko fa lave ko Singapore ko Singapore ia ta amenikina au pito o ka ko taki go na fai toton so taki go na ne finga neongo na tuku aki ia o pehe ko fakatiki tato pehe mo pehe kana ne inu pehe me go na ne tuie ia ko me ani toton ke fa ma popa ke fonua enai tohi fo honoloto ono hanga koe Malaysia ri aki nau tolo he koe ne amanaki ia te malo hia ngai a Singapore na kei whea mo Malaysia koe mea koe nane haka koe mea koe ko whatara no ai ko tau historia tau i tau ni manoa o kune o mai foi sense of profoundness o tau connected ke kohiri koe ko wharea ke whoki koe dimension ko ne ngau aki Lee Kuan Yew koe stable government e ua aki anti-corrupt government ai koe foi whaunga ke ne whakamau luta ke ua he una i tui koe taimu ko pai ke nofo vare re aki ai kakai te nauhanga pe nau tori a ventilaiso mau i pe nau langa whonua pe koe ko hono to'o koe hono clear koe ai corrupt me wharere ai pureanga ofare wa kakai he whonua te nau ngāu e rewa te nau sio ke mea tukunga kovi te nau hanga voluntarily kai ke te whakaongo ke supervisor ia mea koe palopare mai ko sio i he ne absent koe ai anti-corrupt governance government koe mea ni ka pati e whatonga i pepe e whakamooni ka kai tola hei mea koe ni ka mowo ka bathroom i a public place hango te whaiwa hango market hango tawanga pasi palaku atu ka hano uhinga he tege tau catches e tau tolu e foi mafo e kakai ke nau ofa ko nau whonua
whakapoto pe mo nau whakatonton pe mea hala neo ngō kai te talatu e hata pe ia supervisor. He uhinga be lao ia ke kakai o hukei no whawao tae nau whakakaukau. Kakapau te tau whakatontonu pe tau tolu aki pe mama lo tu mai ako. Whaafofa pe koe ai koe pe kai ke whauhalao ke tau whake ka umea koe he o kanai se kai haa kai ke whai. Mahino koe uhinga tau o ka atoa mea koe ke ne hanga o ti te aki. Whakapouri koe ya. Kene teke fu whapori koe. Kakapau te tau. Kai ke koe kua manaki anga ya ako ke he tau unat koe ni he whiri koe ni ke kahau. Oku nofo ia he foi mahino. Oku hulu i mai he mate matonga. Mo e ne coincidental. Mo e tau te au ni manoa. E tau koni sutone. Hu taimi. I longa ai fuoloa. Ai ngā ue i mai he tau tangata ko ia. Ai meri no me mauru telefonua. Ai ko whaatara noa koe hono maintaini koe foi dimension ko ia. That is cost of peace. Koe cost of peace. Tau beki Isileri. Palestine ko Ukraine. Yo. Koe kau koe ngai whakamore ko ia. Koe whakamore ia ka nau tolu ke maintain e nau peace. Koe whanuan koe ke tau whakamore maha tau. Koe ke tau whakamore he mate ho tau kakai. I he umi ke he tau peace. Koe winga koe tala noa. Ulai whake whainga ulau pe he. O koe toton ke tau toton tatau pe toton ke kai ke koe ke whaafarea ke ai ko ngā une o mai ke uloto mamahi e ksio e fu tae mau sia me fu tae mahi no pe he ko hono mo ni koe mea ko tui goi ke ai koe mahi no goi mei tau moa ke pule i lere e whonua hangi hakawe inga ia ke tau ia e tau mai a wholau. Unde o sianga ia to'o e mawhasia ka au e whakokau. Koe menia ko no whahoha ki ai ko hoha. Hangi ko kulawe koe. E pehe mai. Ke aina au pehe ko anga e kusio ki whare area. E kusio ko ni e mate matonga. O kuia e kua manaki, o kuia e whalala, o kuia e grateful. Wai honga ia au kai. E kusio pega koe he timi e nawanga o ahea ki cabinet chamber. Koe me peo vilo koe ata mai. A whenai, ke umau e whaiongo koe ni ke timi ki whare area. Lava he, foi system e utau put in place. O whiu ka mai o hange ko ono whiri pe mai koe a timi mate matonga. O tui masi ka pai aho pe tuku masi ngā poa e te tau toa tator ke tua mea koe sa poa. Ko whatonga i whaka mōni whaka o whatara noa ku whai pa ko tui mahala koe ko taimi pen ke enjoy kakai e whonua ai hiena mate mātonga e koe behanga ko ke tānoa ke whai koe behana uhinga. Kuna kena ke whahok ke whia kakai e nau ki i whakangalo ke tu e ngahi e tō aki holo mai mea he ko time campaign ni mai mea ngana kia haki time ke nau nofo o whia ko tō ai aku lava mai taha koe na kai ke sa ia he mea malanga i he taha koe ka nau lava mai o omi ko tō ma nau tamasi wa inga o float pa nau whia holo i lotu no alofa teu ai beke he tau a polu ko ngā une lava peo de liu ai o mea le tu foke o geni na so na waka iwa na hu foke ta waka ne afio e waka ko ne sotia voia latte ko waka e ki he ngai ata ko na hulu mai
ko se ko mana te taimi ko e tau whanki waka koe nei mau mai taimi koe ngā hau koula, ngā hau siliva, I he whanki waka koe taimi koe, me hange pe hau nau lalahe na ta whanki waka tau tai. Whanki waka koe olhola ka kai te ni ma tau tai koe ni puni mai. Koe tai ni, te sātu ke ngai hu waka tai ni mi o ku hao. Alu ke te whāna pōni anga pe te lalahe. Pako ti mahalo koe ngahi tuunga whawhia ia kua o ki ai tau tuunga koe ke malu e whono. Tatu whitu he ngahi waka koe ne kau so ti au nei malui. Whonua malui me kakai me ngahi mea ki tua. Ka ku whewhi ho wakai ki he tuunga koe ku ngahi tokoni ku kei whakahoko mai e ngahi whonua muri ki o mai e tau waka koe ni taha koe ni voi alante ki tokoni mai ke tau ngā ue. Koe whakaukau mōni whakena koe o mai, nā kui ai he huwhi koe te ai voi alate. Pea o se ai huwhi nei whawhi tina mai ai komu, nei hene ai Assistant Defense Minister ko Australia. Kia au Minister Policy ba Minister Defense. Mau tala noa anoa peke ngai masio ke tō koe National Security hai mea ala toko ni Australia he National Security tawhake policy. Pea koe ku tari a koe nau whai ke hai komu pa mo Defense Minister. Oe mea ko whi maua, kai ke whi maua uia a mea e whakamore pāhanga. Ke maua ke na toko ni mai peanga whi hono weed out te mea koe corruption me whonuan. He ki aue ako hio koe aku. Hio koe aku koe mea momoa, that's the first step. Toki tānaki mai ai ulanga ngāwe I olunga he foi foundation o good governance. So era ka pau o mai be e nau ngai mea ngāwe kau corrupt pe kau officer. I kuta e aonga pe. Ka koe mea nau hanga whatonga ai se ngawe a konta mo Australia. Mai nau fie tokoni koni. Men ta whatano kai pa whalawa kai mau inga koe continuous improvement ke contextualize. Koe waka koe ni natula kehe ka uhinga lelei. O koe kurei nai, pea koe mea uta container, uta, pea koe foi tāpuni ke aura tuo. Ai o ku mahalo nai contextualizing ke ngai mau e mahino mai koe ni. Ai ngai disaster recovery. Ke ave ngai oloalanga ki kotu kono muka ko niua ko uot motu whainga taa hoki he kai ke aha. Ko mana tuina hao Sione Foundation ni mo ngai container na nau mai mea seria ko project ki kono langa ai pare hufanga I ki hapai. Ko project ko kore ko ni ki he Sione Foundation. O mai o mau e ngai waka uta commercial na iko kore rewa lafa pe lafa portfolio ke ave nau kolo ave ko ia ko ngawe lai ngawe whakamamai ngawe whakamore ka ko sio ko taimua nau tua I olunga o sio I foke foi ue waka o mea bena o sio mea ta tone na mei o mai be u container tokoni ko whaheka ke waka koni o whahifo o very convenient comfortable kaige o hanga he ngahi I langa ngau ko ni he whenga mo Australia o hulu I mai mahu inga e toi lele yang e tau hanga o he kona moni neongo kātou mea koe pakapau he kai ke mahu inga ia kau ofisa mo kau ngau koe purpose o mea koe ia
hono o mai tai totongi ke tau service a ke kakai ke tau ofa ke kakai tau ofa ke tu hausi a tai go to mai fengata i ku tai nga pe ngai me ka te tau lava maximize hono lele hono positive energy ka pau te tau o whakapapaui o kui kai ke corrupt pe whakaukau tai ofa pe siokita ai kau ngā oe mo kau taki ko me no foi whakaukau katoa me koni koe neongo ai pe ka pai o mai teknolosia ngai mi sini skeni ko mea kaka pau ko rapo pe kau ofisa mo kau taki onde kamosi bana tamagosi o ke ia kai hue katore tai ko ia ko ne mahino bego ha me he to mu lori au ai kuri ko me ai ko ia kai ke tau frafona ke tau tol iPhone 1 teknologia mai ngai tokoni kai kai be au ngai ke tau langa fono ko me bego tai mo ne ke me ka io ai ko o tokanga lai ta pe ke apiako policy o fata no mau inga go ke o mai fata ai fire mo pilisone na training go ka selama ka firefighters of consolidate foi apiako ta ke na share resources mo ai ke na mo kinda beso na to fa hua te foi to ni mano e recruit fika ni mafai ai apia ko polisi u ke kosi kada to ko na o sai ai recruitia tana tunga e faia ai ko sio foi tauga ka to te na lava recruit ka polisi foi mai na ko recruit ka usela mai na ko recruit que não é que facility ka faia ko mo faia continuous improvement koia me na usio ke ko ya ko igo ko ka law enforcer ya mo anti-corruption que fa papa que na toko ni mai ko ka police commissioner go ni usio ke yo ko angi ke ngai ka woni na go vale abita ne hanga terminate suspend ongo police malunga eu fekale o secretary ke uiha appointment ke mafada ko fe magene update ko ne fama tala au be moya o fenga taya ka ko ne faka matala mau inga ko malunga ho kaka he tunga politi ko la ya ne fatongi au hili au ma ko mau inga leo ke faka ala lewa me ko ne kawi he ne me au ne fenga ke fenga e ka polisi ke fa professionale oi ka hoko ngai fatongi ko ya ke au ko na ku fi au pita sio ke vaka go na mai mahino ka te au o ki kai go whakau kau Australia ke o mai beha mea ke if o kunau toko ni mai kana na o mai o sio ke issue o fe kuki makakai te ila lewa hono whau e vaka ke fe unga te mai atakai pe taimi go o e whatamaki e whanmani kana na fi au pita mahino ka te au e umea go ya Koi, ko ti ko ngai ko fafia ko hange ko ke whakatala noa ki ai. Pea ku alu pe whake taimi mo lahi ngai whakalaka ko o mai hange ko ena ko ke whakatala noa ki ai. Koe ko inga ke mono mai pe fuwaka koloa ene tō mai ka kuia i ngahi ngā ue mga hi palani kuna whai ke whakatatau ki he nau sio mai ke atakai kuia i atonga o lahi whanki otu motu e lava waka o
folau pe ala wa afe tau ki ai ki whakahifo ngai tokoni. Mo ngahi mea pehe ke aonga pe ko tau se le aonga apito ai tokoni mai tau ngahi fonua ko ni me muri. Ki tonga he ngahi ngawe ko ni tau whai. Ka ko piwen ka ko ngā ko ta taimi ko loto ki ta ki i afe mua ki he whiri. Ko ngā ke tuunga ko ni kua e tau whiri whare area. Ko iloi pe ko o kutoko lahi e tau kau quantitati ko ni tau uresi sita ke he whiri. Pea ko mea pe ia ko wha ofa he pau pe ke ia quantitati ka lava ke whakahoko he whiri he ka pau imagine hata o ia o ku tuku mai he komisiona whiri ia ke resi sita hakau candidate pa kai kia hanga hi wahenga ko kia ha candidate resi sita mai kia o ke tai lo pe fe ka pau ya o ka tunga pe ka ko ke fe ho makai ki ta uni ko ilo ka ngai ta mai ko pe ku to la pe ka kai una muy e fili anga tunga ko ai fili me taimi ko ni me ngai mi ko ko ai ka ko ke ta uni o ke he me ngai fili mai ngai ta ko fe anga ho makai ko ngā whaki he ku taim tatau pe ku mau resi sita ko kau candidate ki mau tolu ne ngo ku mau lotonga i whale area i whaose o sikone temi ka ku whewhe ho wakai ki whiri ko ni tau ni ku mau hanga tu ki ai i nove ma mo i hono whakahoa ke ngahi tau ko ni ko tau si tua ki ai Solo, ia sai be ke o whakaose te ki mea koe ni. Ke kumana tūra ke he whengawa kon mo Australia hai. Ne tari he kabineti he kabineti kone toko si. Ai kore mai me ngai ke me UN ngai whono patata. Ke kauang e kau polis tonga. E ngai ngau global security he. Na ia foi na ia ko konga he programa whengawa mo Australia mo Pacific Policing. Na alwa foi me ko foi to hongo full o teu i ngai fitu na Middle East ke ngau global security ko pe na wo si ko pe ko police commissioner ko ni dok fo ka we na tonga ki he ngahi misi ni pe misiona pe ni ko he iwena na i fa mai kai pe ni sa ni ta le finga ke nau ko so dia ke nau ka gi ai ka ko malo ko rock foi finga mari ni ke kamata te police tonga ka nau to ka ko ngahi whakalaka ia i he whenga wea ki mangahi programa toko ni mea sereri hai he nau kaua uia he mahuinga ia mahuinga koe pe nau programa he nau waki toko ni ke tau matuatua wha professionali mandu kau whuk mangahi mea koe ni ka tau lava o piu te tau kakai ke nau tataki kono inga he suge ko hau ko police commissioner muri hau ko fai tau pe tolu ai ko no fa ta no ngau kia ri ko ni ko ka no fo hotel ai ko hau pe no fo hotel o se ne fai ta tolu alo ka ko ma inga ya ko si ko u kia e finga wa ko mo aseria na ku mai na ia fa toka mai me tien QAP ai tonga National Qualification Board ai go na tolo na wanga o certify ha programa e ko talo le mai me wase ho fulu po wasta hawa o te ke to review ai asila pa ya go level nima diploma go ka policy na sai le ma wa fa va singa wa pa mo Australia mo nusila haya consulting ni fai foi review go ya que lava kakato ya que fa hu ka recruit for one ya ko for timing ko for timing historia a pia ko policy
ke ia ha mea kui ko QMS ko quality management system manual ke ne tataki aki ai standard ko apiako na fia pito police commissioner pa mo tambay kau ai mai go mi independent consulting mi no sila o fai go no certify programa apiako police Pena huwa to ni mano anaku fa tokanga i ge kau polisi ge kau to ni mano ai mahuinga go ke nau mahuinga ia ne o ko nau mai o ako o ko nau ako ni fai moto hi ho nau loto o ko he kai ke hata hato foi programa ko ko nga ke nau hohoi ke nau mahuinga ia he koe foi toko ni manoa koe ni na tari koe na hua ko polisi o koe foi toko ni manoa ke hei na tinai na utoria me o kai ke nau kau he ra pau te whakawai wa inga ta i ko tō koe o suspend koe pe turi koe me ako o ke hako tinai ta mai na ta koe o koe kai ke whakamato ato ke hau koe o tō foi pereisi ia he koe nga unu koe ni hono te pako whakaloto lai na whai ke police commissioner recruit he koe anga koe no molo recruit ia koe toko wanoa bebe toko toko noa recruit te toko lai tahte gara shop he tau ki capacity taimini even ka pai ka nau apo police ka te nau become a good citizen more discipline pakapau alo tol whai akau o tamatori foi a kaulere ka pa alo kapenta te well discipline ka koia foi me be ko nau o mana tu ya ai malava ke kawa te ka police tonga te mini ke peacekeeping missions ko ni he yuena fu fa timing ya mo upgrade ma fa le na fa ya piako ko fu fa timing ke ai no quality management system manual Mahuinga pito mahuinga pito ai tuunga ko ia pe ku nga ku o fa fia ko nga ke lava ke whanongo e ka kai whanua ki ngā hi whakalakalaka tawa o kia he kapa ka ke whakahoko mai ngā hi whakamatala he kai ke whaha ilo ki ai ko me e hoko ma ko loto i patu ngā ue beku nau ilo i ka kone tu ko ni o fa fia pito no ono whakahoko e ukonga ko ia lava ke whanonga ka kai ke whakalakalaka ko e tau ngā ue koe imagino fa ka deu vive na ke tramai por kalama ki mu ko ko taha e fatongia ko ange ki na tolu ko na fai fili ko ta police commissioner ke ne finga ke fra o si eni ke fili me ka balangi ka lava ke ola tu leva ha police commissioner tonga ai fo ke ku imagino ko wenga department ni nga potunga we hanga fire commissioner ko prison commissioner ku o ko ka tonga pe na lava o fralele o patunga we ko ia ko nga hilakanga ko tau ave ki muri ke ka palangi ko ku me ko ku fate fito ne fainga ta ia ko ke tau onki ka kai tonga fate fito ia me nga hime aku la nga ko fight to ton ko ha nga hime aku o hinga i o tau firma o ke hen o fralele ka ula ki haka o pālangi o lere foi ilakanga ko ia ka tau toki hen over ki tau kakai tonga ka lava ke toki mao mai ha tau beha police commissioner tonga o ko hae foi mea lahi o ku makatu ungai o tau laka o mai ka o pālangi ke nau fai fatongia ko me ko unga ka tau fai pikitaki whakatonga ko hae mea lahi o ku tau laka matai mai ai ko nga ka tau toki lava falala ke ave ka tau police commissioner tonga Io, kono moni ko foga wia ke whakaukau kono mai kau polis commissioner mi muri. Hena os polis commissioner tonga pe ki mo. Os ko tahan pe whai ko ai foi liu ko ni. Me foi la time ko ma ko polis commissioner ni ma be ono pe fito. Ai kai pe ke lava
functional le ia he kono inga te tapia e solo me kon ko tu ia ki ko yo foi ulunga nga kua kauna nunua COVID taupe ko foi ulunga nga ko ni ai corruption ni mo foi ulunga nga ko ni takau ko ne fono ko ke be foke takau ko ne fono me corruption ni ko no nunua na tatau ko takau ko ne fono en pe tai mo o puku ai ko ne mau be e mafai pe ne fai be ke le me go le ki ai ke hea me corruption ni corruption ni ya o kune te whakaukau ka ko engineer ko ngai me pe kai we te awo te kontureki ko ka tok takaya ke na fetauraki he whakatau e wakapuna ko ka na tok fetauraki mui he ko corruption ni ya ko takahau ko ne fonua na ya o ku o mai pe ne ange ko ni wai bene ki kau ta Hawaii en hanga ia ta of ke wa au tau pe ni mamo he kai te whakatau Hawaii me he kau me ha toi kau ta Hawaii whakatau pe me he kau ta Hawaii ko au pe he o corruption nia o ko te go beyond ko takau ko fonu whakasio pe me within be ko low hanging fruit ya ka fe mau me le me pa fa tau mai me le pe ta ko me le pe an fangi me be me corruption ni ko ai contract o fa ho si le ni ya i pe o se ba o ngai me be toki o ko pe au di pa tok ta ka ya ke ya ina mo to ko ha na ko contract ki toki pa ya va ai ya o kange ko tanoa o fena hakuong te tau si oi ke tau kau ku fare area o tau mau e ngoi honga to tau pe ke matematonga ti me matematonga ko nga te si o pe i longa nau fei lau i longa una ko nau fai me ko ni una sacrifice ko national pride not individual ko ke nau o mai ko sio ke mau hanau se ni ko option ya ko ta mau ai nau se ni ta na to ka ko na wongo o nau tupuanga mo nau historia ko ti mahalo ku mahino bito e fatala no ki ngai ta fa ki ko ya daki pa o se mai ke ta afe mai ke ta fili ke ta tunga ko ni guai fili fe ai tunga ko ni guai ai fili i ta uni ko ya a me fo ko fa tala no a mai ko ke ta uni ya ke au pita ai po tunga fili ta uni me henga i ta mai ko he tau pe me wa no un fulu o le mai ai ke he au pita ko tau ni ke au pita pa ni hanga le wa he ko kamata pe ko ke to atu ai ngai te tau pe to atu ngai lai lau mate mo ve mo to mo asi mai me go mai no mata vai he ai ko we to mo ai to go o bribery mo mo tu fa mo to aki go kakai kamata ko no to pai le ke ai ko foi language na fai communication me va ta makanti te pe mo kakai ko foi kono le ai te tau tuha moa te ara tu ate mea o fatu ke o ate o mou lunch o ate o mou ha te whawhanga ai ko ren kuispe o whai
I he nau hanga whakaukau o ko au sia bea kakai. Ngata bea e nau tālai ko hai e taha ko toka ngā hoi. Ai taha ko whā. I foi au pehe whakamomore o lunga pe. Sai, tai mou to o ai. Tai mou os ko ngai fu ansiti ko ni kau minista ko whiri ko osi. Ono tatala hake e fu. O tau pepe ko fu tanga i le poko tu ko e ta whaki. Bani au me ko ke aho ni. Ti mande wa kakai ke hao o tala noa mata o whakaukau. Mea ko te lava ai o translate ai palo pare ma. Ke hoko wa whainga maari e ka ki mauto. Solo wa ngai palo pare ma provide ngai. Ko taimi le vai ko maari e whiri. O tau whihu i le wani. Ngai. Pai ngai whii tu ia. O whakakata mai ia koe. Ko e ke atu e pe koe hae nei. Io ke hae nei. Ngai tau mua ke hui whare tangi. Tangi ia ke ua e ke ange koe ke nei lo ea mea. Ko hui ina po kaka e hui kata la re sisita ai a ko whakakata ki ia Tako ala toha kauwhafonga ia. Kara to hua to haki tari maranga poko haki ai kawa tukulotu. O ku kiwe kau bea whakango ke whatara noa mai ke ne whakakau o ku alpea i toka whalolongo si patua i pia alu. Ai o silava pe e kakai o sio ai ki he nau pe koe intention. Se mea uku nofo no ata mai ai uhinga e ne hau ke. Ula le fo fa la fo ka ku solo. Pe ko me ne ka ke fa to ka wa fo na wa ku la. E ka fo nga ya. O se fu o se no tala nga ka to fu paseti ko pe ko la malu ata. Kai be ga foi contribution eta. Kai be ga han foi contribution eta ka ne pe fo fa me ko ka tui ka ba e pe kai pe ko ne foi ta na tu pa ne pa ba mo i fare mo ka ba hu mai be puti o sa pa to ka la pe ke o to ne va kai pe ya foi ai ko ke iro pe une la we me a pe kai ke ya ne to ka na ya ka ko una fo ke o ki fare area ke na o tu ko na usio kika na o ha ke vo se kakai he ko winga te alu ke kakai be mo mai ke walo fa nga o mo reo pate alu ki ta reo fare ya ya bebe ai o ku mari ko foi iso ke fili ko tauni iso ko me tala noai ai foto fa ka ku la ba ka ande te ke una foto e na nga fa ka o tala noai mai na mari ai ka ko sio ko ta ko ngai a ho ya ko ko tala noa be na tu famia he ko e ka na fai tu hatanke he fai tanu hala tu he ai ko me le fai e tala noa ko language ya o to fili kimwa ko to fili ko ni tala noa he whakaukau e whakawhawha. Pea whainga kaa whoki he kau whawhawha o te ngai aho koe nei whaingo fuange kau whawhawha lolo tonga. Ko ngā he nei nau ngau e ke nau toria e panga whawahe ngā ke nau hanga whakawhotunga tua e nau toho aki koe he moi ki nei ai. Koe tūka koe mahino ke kakai e uhinga e panga whawahe ngā. Ko ho whakapoto pepe ko ho whakawale no ngau e ke panga whahe ngā. Koe mea koe pehe koe te silin koe te ofa. Ko ilo he kakai koe. Takai ngā tai, uhange ko ulau, o starunga kau whawhunga loro tonga ia. Oku kau kovi mo kau lerei. Au kai ke pehe ke tifol ke pehe koe,
ka pa fonga lo tonga pe fa nga tale ma no tuku na toki to o sta lo nga to o sio ka kai matai talo ai ko ngai ko nga fa nga ta ia ta ke nga fili go ni e to ala to fa fonga to pe ha tu ke ka kai tau pe ta na talo pe ne hua na ko pe ke ne foga fo irea hati pe ki ha fa nga lao fa nga po pachet te takaya te ahono tarange mo mai ke o mo falala ke walo fa ngai o mo reo hile ko ile ka kai na ke as honore ona e Facebook ka hange foko fa tala no ma inga au pita me ko ni takai le ka kan te ti ka kai le ka mo inga foko ke ha mai me ka ngawe ta va be ta kita e to ma me fa nai ka to ma mata ko ku penga ko sili ka be mai ko ta kita pa ke fa ta mai ko o si pe ti mo la fa la fa ke ta kita au nga pe ngai me ko ya yo no feito ka ko feito go kwa yo ke o ki ai kwa ke au nga ya e ma u inga ke hanga ka kai o fato ka ngai u me ko ya i ngai har fononga ko ne campaign que você for que nga fo que hene tu ure ba ko ya go hange go lau go você que ka quantity te to fitu ta go me ne o go mari he dai ni mi fo que te fa hanga campaign to ko la que mo alta ta hape te ta fa ko ni campaign te go me ni go se que ka kai una hanga post ma obe i social media ai homo u campaign he ka ba ha ka mo lai ta ko fa mo campaign ni ke na hanga o mai fangi lea ko mo tohi ai ko nga ke na hanga o fai me na fo fu to ta ko ya ko e ta hai ta mai ke tapo longo a me va ke fangi gi lea pe he una o mai o ku lea pe a we ko e to ta hai un o mai ne me ana ya ku ke he ko imagino fa ka te au ko to i whakau whuki aku ke tala noa kia he polo kalama he taimi ko toa pe ke pure i lele tuku hau ke pure i lele whanua he aia ko mei ko te whito ia whakau ku ke tala noa kia he taimi ko toa pe i he talu koe ne lahi taha taimi ta polo kalama i ke tala noa he pure i lele ai whanua kone tu ko ia o ku iai ai ni iha kunau pe he e ke lava pure lere ia o ai toko taha. O fai toko taha ki tau pe pure lere ai whanua. Ko pau ki alatu mono u ere me nitiko o nā ngi koe pure lao mo ngai mea pe he. A koe ko ngai ko so ifo he pure lere o ko mare ia a koe ko ngai pe he ke effective mo efficient. Ke produce pure lere haola o ku fie mau. Ko me e na e fie mau. Taki ko ia ke ne fai ha mea ke ola fie mau pea mo whakapapau i whoki efficient he kai ke toki mao e ola ia ku lahi ange mau ia ku hoko mo ngahi mea ia ku waste ka toki mao e ola ko ia ke whakapapau e mao pe ola ka ku i he ki mea si te tau lava o tuku kia kai o e fu mau i e ngahi mea ko hoko ka kane tu ko ia e piven he i he whakapau ke pe he e whainga taa ke kau kanti te iti ke nau mo ui aki ai pule lerei he taimi ku. E ka mea lerei e tau se atu ki hataki au fia mau ke ne pule lerei. Wa ke te fia mau e pe ku ke hema, pe ku ke tui mata o pe ku ke iloto. Ke pule lerei ai whanua, ke pule lerei tuku hau. It's like everything ke mo i wha politikare piveni. o ia ke hau ia koe tōnou nou pe ia ai anga e whakaukau ka kona mo ni koe ko nāku hu pe koe me pena no fo ko atamai me pena ku fatua ke COVID-19 pe mo toanta fitu nāku loto ke wongo i kona uloto ia ka nga ka ulava o matuaki he nāku os ilo koe foi vai hala whaingata
na ku koe raki isiu bena o hake koe fuakawa. Koe ngahi whakataranoa koe na whai mai te taim na o hake isiu ke alo o whengai ke convince kau tama koe. E convince kau tama koe pe ai ataha ke hao maranga i o whakau kau o te hua ngeau. Ea, o taim koe na ku o mai ai mea koe ya. Taim na hulu i mai fo i mama kau. Hei kai koe te whau pe ai. E kai pe te lau kita te o te whaiha mea ton. E kua pau ke te whakatonu holo kita ke ngai ta whaki. Pea koe whakakau whakatonu pe au ke purerere. He koe fo i mea wha universolo e fo i mea e koe au divainia fo i fotutu whaka nau whakaotu ai. Pe au pe hepe. Sai pea, tu pea kau ka foi pea wai ti fit pea wai kau lue pea wai ko hange ko ngo ya we ko rak foi he tolo ke walo fai ke e fa ko le ya tu e fa ta o se tu e mo mai e ka nga ka te o te tu e ko o si ko foi hala pe ko ya ko si la ya o sta ngai pe pure le e pe be ke no fo pe pero na wa be ke konga mandui ko raki turi be ga mi fare area ko mea bena waki o hake go he mau mau mai ki toa ko eke ai hanga i tautea matui na whatara noa hanga i tautea ka ala ka taha ko eke ke hanga mahino ia u mea ai paunduri mo ngai whakangatangata te ai ko hange ko lau ko hako naki foko ko tohi ka ke o amanaki ke langa hafare raki workout on the more paki to lang te ria na ke langa ka ke osi pahoko ko whakamaka ko ko me ko na hanga ko kana ku pe au ya ko tu ko taimini ko me na ula wa si o gai ko ku mate tamde ya wi fareni pe ko mate vai na uslava si o foi kapau ko atungai ko ki me ago na feinga ki turi au ki tua me fare ale au te gai ke mawa mo to ke loloto ke ne anga te ke ai foi mo oni me ago ya ago uhinga na pe kapau ko atungai mahino ka te au gai ke uto fai ke au pe te TV te unofo au ono tau ka vege ko na fili ko pe ko na tante ya ko na fai me ko tau ka vege fai he ko nga he na la no o fa longo ya ko me no ko ta mai pa fa la me fo ke solo ko o se ta intakai e tu akolo e ko te takai ko tu akolo ko ke te ko pa ke tau lu ta to hala lo to kolo ka fa mo tau ilo pe tau I feia pero que lo me go na ko ngoi ko foi me go na o ko ya na ke to kanga ki au e whakaukau o pai ko hana tula te tonu le ki tau toi o whakaheke heke holo ke tau kawe I hamea oku to tonu he fukonga oku matu o tua e ako mo lotu ko mene no fukata mai ka pau ko tunga e ku ai whare pau peke urue au ai ko foi mea ko nau whiri o kua ka pau ko nau whi whanongo ko ureo amde I na tolu au te mate vai au lo te whare are kai ke riri wai hoku reo ko nene no fua ka ko ilo kwange ko kulau ko he ko grateful ko he na ke uto whakakau au I he kahau ko kia pongpongi ko grateful ko he mama ko he rakto for bene a fiohe he foi tau ko na huai it was a saving grace
pane o mai ai ka o loto lai. Never to 10 away or 10 back. Okay, whatonga i peko e solo. Karo koe, kai ngahi foi mo meniti e nai pehepe, kai aonga fo tonga whituhai. Ngahi mo meniti, ai mo ngahi whakamana te nauhanga o mandu nau mao fo ke tō lahi, pakapau te nauhanga impeach au ake COVID nima. Ia whahinga uhinga pe, nau mao na tō lahi, kātoa mea kane kai keo. Kai ko hame ai, he kounga, ne kai ko alo ki whalelea ma ako. Whakakau kau ka ako. O whaatana ta whaatana pe mea ko ia. Ngahi pore hala whanonga. Kane mahino e ka au e ku. Sai, koe pehe koe hei kai ke lava e pule rei. Kai orewa ko pule lao. Orewa. Solo, o manatu ia foi okay go e ofisa kolo go pangai moto. O kui loto be foi okay. I love you, I miss you. He foi okay pe. Ai ko kuinga ko pure rei. O kui loto ai pe vai ta pure lao go ata ki tu ago tari ui. O ko nga ilo pe wa se. Ya awe mahino ka awe issue. Mahino ka tea issue. Ya go si he kuhange go ulau. Ko ikai ko ke tau hanga implement ngai magatunga e lao, ko ngawe go fai ke ngai public enterprise. Me ko ya ko pe fo ke to la hiete tai reacted. Bueno, to iro ko fai au ko homo e ka. Ko ne hau pe foi keisi. O la ko ke kauloya ke hau pe no feedback ki make decision mo. Te kono winga o kuai fo ke rea pe ko message to the criminals, ko message to the guilty. Ko insult ke innocence. Ta hanga to man ti e ka kai. Kai to tong tu hau he tan bo tau fai me se ke kau kaka. Ai ko ke au yo. Ya ko me ni ko sio ga aku sol. Ko tau palo pare mai. E tau finga tau whaka kau. Ko ultimate. Ko purpose ke ko nga ko mafai. Hangi ya ko power to ha unga kia uia ko ultimate purpose ia ko service to others ko whakau he na uhake mea ko ni soro manatu beta kau whanonda talo ku mo kaila lot whare area ko whare whaho oiki tau e be na ta mai ko whare na hawai ko whare whaho oiki he ko whare ko ni he tui ko aku whare whase whanite he ka pahe kai te nau hoko ko se whanite mai kakai he kai te ose corruption ia me whakawhahu me whakahau oiki me whonuan he ko te tatu kai te whakanga e kau ngau whapureanga me kau CEO me kau customer me kau policy kai te hanga whakanga i nau to he ko mea pēno nau sio hake o sio o ilo me he kau taki ai ni pēu nau whakahoko e ko uhinga pehendi ka pau na ku osi manifesti mai pe fisiki mai he kau taki ko nau iai ke seve kakai interest kakai ko osai pehe kau toke ta osai pehe kau fai ako osai pehe kau polisi fai ka ko nau sia mai na toko fu vareu fu whakahoho eiki whakahoho eiki ai pe mo nau tō ria he ngai tūnga mawhai ko tō peu mau he ya ko nau to si ope nau to ko ai mo ki tila ka tama ko o nau ki tila be mo nau to ilalo ka ki au ko me ko tala he fai ngai ko tai fa ba tala fai ngai ko tai na tala fai ngai ko fie poto
ki hau solo ko kuhinga whakapiko whakahero hatau te whaihanga o ange kehe pe te rere yang kapau o keita wahage o lau kei a fio e whakahau o eiki e fula to whare area kai imtui pe ya ko pie fia he ko ui mai mai ne a fio tuku o mausi o kita o hake whakaluku fua ko se va ni kia ke kakai e whonua ya o ye ui rampo ko ke whatonga he anga koe ne ai whiri o ki vai vai rewa ai I whawhawhai ka ki au ko whare area ko hau pe ke kau he pure I le whonua pe ko hau ke kaka ke si o kita ke whakahau o eiki ke whakawhawha ua pe he ko no mea he na uhanga whatonga I solo he kulaki hu o ko mau pe le ia te mau pe mo ko ia he ngahi kulupu e pe kau ho e ki au sai wai kau ho ki au corrupt wai kau tai na au sai wai kau tai na corrupt wai kau pato au sai wai kau pato au corrupt e ko wa le au sio tapau e mau hata hau tui ke pure I le me ho e ki tapau mau hata te ko me e te ni lava ko ai ko foi whakawhai ke ko he sio ka ko me te puso o seti mai he ne afio na ia ai hala whanonga ke whau ai whanua ke pure I le me te pue rao e wai ke utui au ia ke mea koe ni ka hala pe hata o kuma tau pe uma fe popo aki pe au tu pe au ia o te wheni pe tau I pe kuhala kona mone ke pe utai menchi ni koe mea ngau e tau pe tui loa pe ke huo ai konkere ke ko ngā vāua el malava pe ke takeke o tu iau ke pala o tu tamago ke mai ele pelu tu tamago ke mai misin kos ka ko tau mua ke huo e ko foi ke ngai tai menchi ke ko te e ke he ma hawa tama I kai ko huo e tu pe ke vawa foi tai menchi ke he e ke tai menchi ko mo pe ko ma to ke ma e ko tu ia e lava pe huo e ke le pelu ko tu ia o se to fare ke o se sai ke haya maha fa more ki sirini ke haya maha para u ke nga o pe ka ko ke to ke ko ma fa ki mo ta to don ke huo pe ke huo pure ko pe pure de rei yo imagino pito ai fatala no ku ke fai ka ko nga ku ma lo ta tala no ko to po he dai ni ko o ka mata fe ko ulon sa fe ta kempeni pibe o te ya ka kempeni ulon pe ko si le me pe kempeni he ta ko ke fale are ai io o anga foke ku sio ki solo o hinga le kempeni ka pa ta hu fo ki fare are o mo hala ga o pa ko hata ma motu akita pa te alo kempeni hangi ni ai u tau pe o ku ke kai mu te malanga ai mo kai mu te fa fatongi ai ka ki au foi me ta tau pe ko hai me go fai fare are ko hanga ia te demonstrate mai ke kakai ai me te ulava pe ko me o fua ai ko te alu ko re o ma mo farara ka alu ai ko fa kata ko taulunga pe ko pote taulunga pe ko taulunga o si va ngai ai ko kulau ku ka pau mo o mare ai pe mo fa pare pa pau kai ke sai mata I taulunga pe se tonga me taulunga ko ha me ke te ala ta pe nai se hala ki taulunga na la he lolo na me a pau ke a uia te o mai a fai ga pare ke te alo te kai ko yo tu me a uia ai go sio be ko tau pe ko te malanga alo malanga ai
ai pure anga o tua te ke hia mo te fonga ngā ua kita ai kai ke hoko te o todon ke hoko pe e te ngā ue ko te malangai ke o wai fa ke lau pe highest form of worship ko te whai mea o todon ai ko kuinga o kai ke whamala e vai ai te taimu te toki Hawaii peo pe kau tangata maoni o ni au ko maulotu ko ya ko me ai ko ai ko lotu ko po pirikane pe mo fares ai ke au mo le abito pe ya ke au ya hange ko ini kapal te whakakaukau whakamamata pe e tuku e kungawe ku whai hono stati e tūnga ku ai e renewable energy ko tūnga ku ai communication ko tūnga ku ai tonga airport i mo ngahi mea pe te tuku e au pau alua takataka i holo ke pehe tokua ke sio ko e kakai o ku ai ko whainga mindset e ko tau whekuki mo ya o ko e whawhoka no kai o kawo o au mai ke tau whanki whaika wa mo ne ego was nofo o fua tau e o mea goia te whaika ka rewa e ku whatongia ai ke au ko tuange au ke wahenga ke nau whakakaukau re rei benau tau te whai pe aho whatongia tu e mea goe le rei ke kakai hange goe ni e solo mau fisia mai tala ngai mai u mea ke uhila mai ke maula ka koe tau mua foki o e whakaukau e uhila ke uhila ia polo pe a fota polo ka koe mea ka ato au pau ke palaniti ia ai hono pana uti mani ia mai u business plan ke ne hanga taki whai tutuni o taimu e te tau tu ia horisko e koe ha mea lau a business plan ki ai o inga ke ne tata ki ka ua uri active pe mea katoa ai koe ngahi mea e koe nau whakamatala foki o hovare o mai ai pepa ke u entosi ange ku hike ai uhila kono inga he ku hike lolo ai ko foi lai ne pe au pe ko ia kai kana tali ke subsidize na manduna ma os remove motore subsidy ka subsidize pure anga ko ngai na o si ai pe patseti na va he patset ko ne to gosi ke ngai ke ma wivi sai si tu ape huma e competent authority ke entonces ang price ko mahina ko lolo ko ke hik ko pensini be hik aki ki se ni tenin to ko ngai mission ti solo ko nu o tu aki ko uhila ko ti solo yo ko ke hik o te ui fa foki le mai kau stakeholder go now involved ono tisai ni mea ni ke nao mai ke mau whakamaupo. Sai. Kapau he kapau te umo ua hano whai mea go ia. Kene maintain ai foi holo ai uhila ki he kakai. Kakai ke alu ki he nau whanki whai kawa mo nau maulotu. Te nau tala nau tauria ko tae ofa ko o kai uhu o kosi kai o fia arango o fia hui mo nau tolu ke nau ilo mai e mo oni uhinga o ngau ka uhinga o fata no ke isiu pehe he ko mea ke te hanga o ia ka ki au hanga ko glau ko mea ko ke ho ai ke mea he nei kai ke o mai au e tonga tapit e whakaukau o siokita na o mai au e whakaukau ke purei rei ko na o fa na ka me go confite nei bia
ko na mo ni kai ke whakakaukau au ke te kau ke campaign. Tuange foi to no na mai ange o pe ke nau whenga ke nau convince ai kakai. Kau ngau e aki foi kau whenga ke ngau e aki ai au sia. Ke ulawa ke ulawa toko ni ai he kono inga. Kono inga koe aho ni pe. Ke unga ke alu pe entro fifita pa tai ao ngai pe mea. Unga ke tai ngoe alu entro fifita. Ok, whakamalu ate hako tupu ka kai tonga una wainga riki i he foi. E foi i langa ngā ue nana whai. Au pe hek whakaukau. Mahalo ko au koe mea beun o ku nofo e whakaukau te utoki i. Toa tu toa pe. Osi koe ono tāmpuni koe wharearea. Te utokalpo toa tu toa. Ke whakamanatu pe ke kakai. Koe fo i whasi pe koe nau hau moia koe i he wafe. He uoua. Koe fo i whasi ta tau pe. Tuke ka pau nau pe nau tolu. Kai ke nau te whemau na toi ke pure i telefono. Whemau na tole a ke nau whoki nau tole e fui tōpai. Oi mea taua tai nau o ange ke nau ngau ea ke nau whakaukau rere. Tuanga ma whainga maari e kau kandidate koe. Ke nā maa demonstrate heu. Koe te pehe ia ko au pe te lava whai u mea koe ni. Maro na lava pēha taha ia nau tolu. Ka koe mea ia ai kakai. Pe wanga whewhe, ka koe ia koe anga i whakaukau. Nā rea pe. Pipeni ko tui mahalo ku mahina o bito ai whatala noa ku ke whahoko. Pea o ku ngā kata taimi he poni. O atu pe whainga maari koni, nā gua hame o ke loto ke whakakato ake ta polokalama, whamaa popo. Kata toki hoko atu he wiki kahau. Mana toki maa wata taimi te lahi ang he wiki kahau. Koe so kono mo ni koe o ku hange be e ku whawhatanoa goni ke forever grateful ke kau mo o mahu inga ia he whiraulau koe a kau mate matonga. Mo ku forever grateful ke he whiraulau ai kau popo. E kohono mo ni koe foi waha i hala whonu ahi mo whonu whiri. Kau hinga ka au ia e hio ki he corrupt ai kau whawhawha ngata e loto ki ai. Ai whatoka ngai. Kono inga he koe me he kakai pe koe nau ki mea si mea lahi nau rere. Ki he whawhawha ki ngai mea pe. Kau kulahi taimi e soloko. Oko wale pe au ia hau hawhoi. Voluntarily pe ai kau pou. O nau kawa te umea. He whakaukau ka aku. Nane mei ho haase ku whakakaukau. Ke utoi whakakaukau ai ka whatoi whainga whonga. Me go whatano ai ke invisible hand. O wale pe tala mai mausi au. O koe aho koe ko au ko hanga o teu ai pola ilo koe ke ngahi mea. Peko pe whakahoko pe koe mea to tala mai pe. Koe aho pe koe ne tala mai e foi kawenga koe a. Ko wei hake e ko messenger tangut mai foi fika Western Union. Oi pase toi pe ki ai. Pa uongo koe ai invisible hands in the design. Age wai ka kai koe mau mai mato. Ka ko fe whakamalo i pe ka ki ak nautol. Ngai wheilau unconditional. Ai pe he ki o ke tau matemato. Ka ko whamalo sol.
mau whenga maere. Malo pito, piven fa malo la hetu ke te koe he lava ko ia e ta proklama i he fini. Fa malo at pamatala monu atu peke ngai fatongia ko fa hoku i tongana. Kata toki si o pehe wike ka auhata taimi ke ta foki mai piven. O fatu piven. Alo so, Fa malo atu e kainga i he lava ko ia tau proklama ko ia i he fini. Pea mo e minister ko e polisi mga business e breanga tamate afi. Honorable Paula piven piukal lava ki whahoko atu nengo pe ku tau ki iofi he midnight i dai nim ka ku whamalo atu pe ku lava e tau polokalama me lere tuen ki ofi he hoa ua e polokalama e whiawhini ko ngā ke lava o whakakato atu ai whatalanoa pea mo piven i he polokalama ko e whatawhanua fo o ka ku atu e whamalo lahi ke teki mautolo i he lava ko ke mo ke kau mai ki tau polokalama i he whiawhini. Whamalo lahi foki ki he tau kau sponsor. Ki nau tolo ku nau hanga o tokanga i koia tau ta whaki koia. Ngai ko ki mo tolo koia whamalo atu ka tiki mo tolo. Kau kantiteiti ka pehe foki ka tiki mo tolo. O ku mo whetu taki mai ke mo hanga o sponsor. Ni ihe kau kantiteiti mana ngai polokalama pepe foki ki te motol mo fitu taki mai ke mo ngawe ake tau ngai polokalama i he pemanga i tokone mo fai o ku oate whamalo lahi apito ke te motol i he lava ke mo ngawe ake tau polokalama koe vipon media ke whahoko atu ai mo ngahi campaigni ka ma ki motolo e kau follower o ngahi kau kantiteiti koni mo wanga ofa mai te mo sponsor ngahi polokalama koe o ku whamalo lahi atu ke te motolo. Ko e tau finance ena, kau taha ko ia o ku nau tokoni, ko ia tau ngai polokalama ko toa pia kuat miheni, o South Pacific Loans, o ku nau whahau koe no i Okalani, i he Kevin Drive, whika oua, i loto manukau, ko e whia mau pia whahinga, whia mau tono no whakapaanga, pa whahinga mea be, ke ne lava malu i koe, i ha whatamaki o hoko ke te koe, moha o whia mau whawawawe. Ona ke te whakalaka i he South Pacific Loans noa, balungi au, walu, hiva walu, te lava telefoni ai, ke starik tupo, petene lava lewa, o tokoni at ke te koe, pukataha beka unga he ofisi, lava le rei, ke nau tokoni atu ke te koe. Koe tau wharekosi i loto nuk alofa, Francis Tickets, o kunau kau whukimu ki nau tolu, i hono sponsor koe tau ngai proklama, pe ke whatwhanua fo mo ngai polokalama ko whahauka atu heni o ku whamalo at katik mo tolu kainga. Mo ke ia whea ko ia ai tau wharekosi teu ia koe ke whaaf ofa lava ke tokoni e ki tau ngai ngau ko toa pe koe whika hiva o e Whatawhihi Road i loto nukalofona ke alu ke hadai nim ko si ta pune wharekosi e balu ko tua bo ka kitoki alu fokia he moni te lere pe ke tona ki te nau lava tokoni ke te koe. Whamalo lahi foki ki he te mautolu mo ke ia whia ko ia tau whare bala, Page Facing Store, ta whaaki pe oe Francis T. Katz, o mau whamalo atu ke te mautolu, lava koe ke mo ke i tokoni, a whia ko ia e tau ngahi bala ko toa pe ku lava ke tuku atu, i he tau whare koloa bala o atu ki a te koe. Pea ku atu ai e whamalo lahi ke te mautolu ko toa pe, i he tokoni ko ia ku mo whai o lava ke tau ke whinga o ake, pea mo tau wharikoloa wala i he pea me loto nuku alofa. Whika hiva ko ia, o e Whatawhihi Road, pea manga whaa ko ia, o e Whatawhihi pea mo e Salote Road. Hanga pukana ko e ki marketi, pea ko e tō mai a titi sela te whaketaha, au ki ai tau wharekosi, moe whare wala, te ke lawa whetu taki ki ai, ke nau tokoni atu ki a te koe. Ka ki ngatai o ku whamalo atu ka te ki motolo, mo ki a whea ko ia ai kautahamaka ko ia tesi, ki loto Brisbane, koe whika telefoni ena, noa whawa noa hiva, whitu wha ni ma whaataha, whetu taki ki ai ha, whahinga mea pe, i ngai business ko doa kune whai, te ke lawa pia tala noa ka tesi, ke kofu, ngai maka ko ho whaanga, ko ngā ke nau lava pe o mohe mawhana, i he whetu uko ia kuna iei,
ka ke mohe mawhana atu koe mi whare, ka kulawa o teu ke whakaofofa au pito, kia te koe ke lawa o fie maari, koe ngā ku ke lawa toko ni ke te kinautono. Koe ngā taanga e tau polokalama i he whewhini, ku whadaunga pēnā e ongolere e tika tiki modolu ki ha wheitu upe ku mou iai, whiri, ia Paula Piben Piukala, koe kandidate whika fitu, tonga tap fitu, pule lelei, make your voice heard through voting. Ai a koe campaign ia whahoko koe ia me papa koe ni, nea ngok tala mai he minister, e toki whai pe takatakai holo ngahi api, kai tuange whainga maari e ki ngau kandidate kehe ke nau campaign, ka koe o atu pehe koe papa ni mangawe a ki whewhini, ke wakai ki ai, o ku whika fitu e mea kotoa pe candidate whika fitu, I tonga tam fitu. Ka mō pōuria, o whake mō maa sapat lelei, tau toki whelongo aki I he weke ka hau.